Kopi bosian nodong suap tadaw ko kimo tabi ko ngawi naikot giningo osogit o kazuzu po dayti pasayhi do hominan no bishop sobri bayno minamanaw zuriti abikwang do iso kilometer dayti akadasan do maiku tu tikit swab na pa nga magawit suriti lubo tasuku si esto mi blessing iti do may pangusat-ngusat do tinan popobus popobus utangus mangintuangis kamay di nga iti nabuhan kapodomisor iti papakita so diozu do nabi no di do mangomot iti nasad no di ho okon ko mangomot mamaguno do linggaman iti nga manad sadon di ho yom mano di ho pobihiyo iti pai daid danau iti mangomot no di siya nga lahan na po di ho do mangomot nga maguno di ho do sasad maguno sasad kani kan pula lah ada mangomot pai tangan na po kazuzu udah baik na nga hiso na po di iti pai da iti danau da iti tu nasad no di hoi komozo nomot no bo kadaw po pagulu kita no iti pasayhi iti do navi no do mangomot kamuzon minano tiasado diti aikot na di mayo timpu di hodo mongogik nga kada ko katigog tay ko katigavo tu painsusuvay olahan no tuhun iti Thailand do mongogik hobi po so din may kuriti mongogik no podabay no di kamuzon do taon bay no diting mamaguno siho do bakang kay bakakas do mesin no pangogik di ho dadi no kita ko hay di taon di nakatahib lahan na po di ho diting kiva may do mesin tagazo di ho di onuon nga bido tiyo iti pai di nomot na bo ang taan pagiti minonodo siho do iso nizonon tay ka iso i tampat kada malazo siya bo do pangogikan no kito kuno pa nga iti titiati minandi ho hanggay iti tumimpun no di siho do minongoy pamut nga vi diti namatan di matumazan sudo mandi ho wito diti ko kita ngawi diti iti na ngawi asil bah esta kada pangasaw rapay ratun man ti wito ngawi iti i pai ngawi pawihion di ho diti ko kita ko diti nga au panawi sang imbihi ngawi iti namatan no ko kita ko olway niti onuon nga video iti so biawi iti pai man timungo da iti katimung podi tuminay ko ngawi man nagimay di ho ogiko nga mogik na po ako kumogik do mamuguno do takod mongogik na po siya iti tinga may binos ko dia sudi do paswang on do tiai
itipai dari mesin kangku mana di do tiho anu ge giko do memeguna do mesin nga hansan so do video ko bago do dumonton iti do kokito ko may di hodi komozon do popitong kizad do lami do pai bagas jadi sengnya na po di popitong kizad diho nga ino komozon do mongogik bo tabi na pangawi mongogik na si diho hiya na po di lami diho do di zon bago diho do takanon do sapi teko kambing jadi yan po diho pai di nga pasuangan di diho do kalung mingkano di nga kokito koy may do mungkin do sa minggu 2 minggu tabay no hansan so do sa minggu 2 minggu tu hapas po do sa minggu 2 minggu di tiam ay no so de titi mamanaw so muhi so de kampung ti binang ngawinga ingkano paingkozi ho do popotonda teko poposedia kabo do paingkozi ho do mongomot mamaguno sa tiyo mesin di tido papitong kizad di hiya pai mikot mianta iti tasuko esto papitong kizad di hiya pai manta di hiya lami di ho mamaguno sa tiyo do mesin kanya misubay di takudi bo sabi na ko ngawi aw miyaga di lahan takaw di taon onong papadanid paggunot ako dahil sabah do mangomot mamagunog ya do magitataba mamagunog ya do linggaman sadon man di ho ono iti payo man poposo dahil iso bakang ipapatat manatak do pay lami kanya ingka nga paguhuy di mongogik na po bago hay di paguloy nga omoton mamaguno do linggaman konduan kibana gito kokusazan imay do may pangomot komosong kotuon di ho i pai kaniya kotuon di ho mamaguno do linggaman paswangon di ho saging te kotadang kani jadi tutulus do itatanga di man ihatadai do pengogikan kanya magunos do tedok do lo numbizo teko onui panakapazung kamay di bo kusay na di mongogik na pati nga paingko do popitong kisa do pai manta di lami nga mamaguno do binakas do takod tabi na ko ngabi ingka kaya mongogi paguluy ogikon mamaguno do takod ingka ni siya mabsina kay do mongogi sangyan na po di do kapitong kisado tong si do pai manta do lami di mani gi gagano kana po di nga papalus bo papitong kisad di hobi pinihi manta di tonsi di lami tongku di zina te konduan ni mamagagan di man nagi pagudot iho mangan pagudot iho guno punganay do kikisapan no poditing imangnya mega kipas ya idanao pateko sangyan no ito ni damin kikisapan kikisapan na di hobi pa bago alus do papitong kisa do tonsi manta di tapo kumuson na po di nga aiso do tonsi do pai nga ipay tapo kamay diyom ino diyom abi po di hiyom mangan de ho gandalo manta de gandalo mamaguna kalabaw kumuson pasuangan de ho do guni awito na di muhi nga mamaguno kalabaw na magandal mizo bishop amuhok po nga katano dagi na magandal kalabaw muhi matad
kibahay danau da gehud kampung Kituau bo di Pagulu tahun tungo padan gandalon da gem guna kalabawi habiton hud muhi de daming ingkana ilahan hai di Pagului kibado traktor teko kibado mesin nga baino na podi kakali do kamazon do ko basanan iti Thailand iti de mai kuliti do tapi nek ngawi do mongomot nga okon kono di do mongomot do maguno do linggaman maguno do tadang do guni do mengogik do maguno do hongon takod ngabi nga baino na padiya nga kamazon do nakonda hayo na lelahan diho o sisikap matantu no do polisi kamay di o bivinasi do lahan do magano do pai nga indada don po do seminggu 2 minggu dati dia mo pakitonon ko pagi Jesu do paingkuo ho tuhun eti do mongomot mongogik ngapo kamazon kamikat binas kuri nga papitong kisad do tonsi man pai man tada kuhu mamaguno do mesin kakana kapayhan ko takudi to bineng ngawi de video log ko do kadazan so di baino tabi pibasan blakat atau sima naman tada kiningan tama tako do surga tu tamay mo no nuan tako do kabasian tamay mo tako onuan do kaposison di abasi mabasi ka de tilite nga luway na nagyado ay ko tabuhan kepada menduho te ke bulan 12 kamay di nga kiba nagido momboh so dati teluay nggonehan da basin potong sa kombo so na sabada pipi ta daw dabuhan kepada menduho ya bah kakan sabi na ko ngawi God bless you in all things that you do. Amen.